ngasokufa kwakhe kwasikho khona silapha nje ngendaba zokuthi uJesu wabhadala. Haleluya. Amen. Sihlangana ezwini yikho lapho esihlangana khona ukuthi sizofundisana izwi. Njengesihlahla sifuna ukuthelelwa, asithelelwa kanye, asixhumeki ukuthi usithelele usikha ama-fruits, hayi. Asixhumeki usithelele lokhu uthelele ufake umqubu, uthelele ufake umqubu. Yikho kwenzakala la masihlangana sizothelelwa. Haleluya. Amen. Sometimes kubonakala ngathi yi-joke, ungathiwa kuyadlala, ungathiwa kulalutho, ungathi kutheni kanti. As if it's a joke. But into zikaNkulunkulu vele zinjalo. Ma ungakabi le-discerning spirit kube kwazi ukuthi uNkulunkulu usebenza sithi hayi afana kudlalwa amadoda. Njengoba kwakukhona uJesu ebuye behamba lo mlimo ngokwakhe, sehluleka ukubona umlimo. Haleluya. So it's the same lalamhla. uNkulunkulu uyasebenzisa abantu bakhe aphakamise umuntu amsebenzise abantu bengaboni. Njengoba behluleka ukubona yena, bathi lo zele eNazaretha, kuyini okungaphuma eNazaretha? Kuyini okungaphuma khona phana koJoseph lapho kubazwa khona izikeli? Haleluya. Amen. Bathi uJesu kasebenzi ngaleyo ndlela thina esiyifunayo ukuthi silethe indlela silokuthi sicabangayo. So kufanele thina njengabantu baNkulunkulu sihlale si-conscious ukuthi uNkulunkulu usangaphambana laye khona la. Ma ungekho conscious uyaphambana laye ngoba uthena uphakathi kwento yonke ayidalileyo. Haleluya. Amen. Yikho sibuya ndawonye sizofunda izinto ezinjengazona lezi ukuthi uNkulunkulu phakathi kwedonki khona pha ngoba idonki lani iyaphefumula. Maye sithena wasiphefumulela thina sisibo njengomdaka waphefumulela. It's the same le donki nale. Iyaphefumula kuphela wemphefumulo uchiyene lo wami lo wakho. Thina sadalwa ke ngomfanekiso wakhe. Idonka idalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Idalwe yabalenyawo ezingu-4. Waba kwazi ukuthi kumele ibe nendlebe lamehlo, ibe kwazi ukuthi ifuna ukudla yakuphatha ngaphi. Wayenzela konke for idonki. Naye wasesenzela sonke thina ukuthi thina sibe kwazi ukuthi lokhuyana kudalwe yimi ubona kunjani. Ende kwadalwa kuqala kulathi. Wakufaka yonke into, akatshongo sikugqokise, kazange athi ukuthi sikwenzeni, kazange athi ukuthi mase kumithise kuzalisa, kazange athi ukuthi sizama ukukumithisa, kazange athi ukuthi senze enye into engaphandle. Wenza wonke umsebenzi wathi wena kokwenza take care. Make sure. Hallelujah. Amen. Uyakwazi ukuthi sikhuluma ngedonki, ususiyakhuluma ngesilwane esihlala egangeni. Usukhuluma ngengwe ehlala egangeni, usukhuluma ngenhlanzi ezisemanzini. Konke khona kulindele wena ukuthi unakekele. Hallelujah. Amen. Ungathi mawuzakhuleka, ungathi mawuza-approach uNkulunkulu ucabange yonke into ayidalileyo elindele wena. Uthi mawuthola kufile sokudlula zimpukane kubona ukuthi kumbe kubulewe yini bakithi, kumbe umnikazi obekunika ikhe ukuthi akwakunakekela ungaphi bakithi. Kumbe ungaphi umnikazi walokho. Hallelujah. Amen. Ngicela ukuzwa kathesi umfundisi ekhuluma lo mama ogula, umama engahambi. Umfundisi uthi yakwazi ukuthi iproblem yakho kuyini mama? Uthi wena lanika umfundisi egumeni langini ngefoto. Lanika umfundisi egumeni langini. Lathi usephambili ikhanda teaching umfundisi lo waba ngu-head teacher. Wachiya umsebenzi wesikole teaching wahlala esontweni. Wasebenza iBhayibheli bathi bambalekela bonke bathi uyagula ingqondo. Oh my God. Namhla bagula one by one bona. Umfundisi uthi ngendlela ukuthi labalekela umfundisi lana uNkulunkulu libalekile. Uku-abuse idonki yena lana yakufela kuNkulunkulu because umphefumulo kaNkulunkulu phakathi kwayo. iChristianity isihambe yaba ngaphezu kwentaba, iphezulu ukuthi uma ungakafiki kuleyani iphezulu awungeke ube ukwazi ukuthi ungumKristu kumbe asingumKristu. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu mayesithi ngisentweni yonke ngidalile izihlahla ziyakhangela sezihlumile. Mbani ozitshelileyo, mbani ozithelelayo, mbani ozihlabulelayo. Nampu utshani. Kasikhohle isikhathi sakho ukuthi wathi ngo-October ngizaletha izulu. Hallelujah. Amen. Sibuye lapho ukuthi sizofunda mayelana laye. Ukuthi sibe kwazi ukuthi konke kudalwe nguye. Ibhodo leli lidalwe nguye. Ngoba umuntu ofaka umqondo wayidesign ukuthi ufuna ibhodo elidile ngaka ulo uNkulunkulu phakathi lwana muntu wayibona. Amen. Hallelujah. Amen. Ifoni le ngekaNkulunkulu.
ngoba umuntu ocabanga ukuthi kahle senze ifoni okuthiwa i-iPhone ezoba stronger, ifoni yakho izaba nje, ifoni yakho izothi uphiwe nguNkulunkulu umqondo, uNkulunkulu ngaphakathi kwakhe. Haleluya. Lento khona ukubonisa ukuthi la akula ngitsho kwakho. Noma ungazi ukuthi ngihlakaniphile, ungazi ukuthi uNkulunkulu ohlakaniphile phakathi kwakho. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. uJehova ufuna sibe kwazi lezi zinto. As small as zibonakala ngathi zincane so, zi-powerful izenza ukuthi sazi ukuthi singobani. Ngoba noma usom-approach ukhuleka, uyakwazi ukukhuleka uNkulunkulu mhlobo wami. Ukhuleka uNkulunkulu odale izulu lomhlaba. Awukhuleki uNkulunkulu wafa wanyamalala emangcwabeni samuhle. Wafa waphuma kazange adliwe ngumhlabathi. Haleluya. Amen. Odale konke khona lokho wena uthi uyakukhonza. Isihlahla kumbe isiduli mbe kuyini. Haleluya. Amen. Sibuye lapha uzofunda ukuthi masiphuma lapha we are different. Last week sibuye sahlangana saphuma bese different. Namhla sikwelinye level faka esinye isitini. Before you know it sabe sifulela. Singaqeda ukufulela sesakhe enye futhi enkulu. Lokho sakhe indlu enkulu uJesu azabuye lokho esiqhela, lokho uqhela ngoba asozuhlala ku grade 1. Haleluya. Amen. Ungabonakala ngathi siyafanana. Ubonakala ngathi hayi lokho ngifana last week. No, masifana last week. Kule nto etshintshayo. Yakhumbula ibhodlela lamanzi. Thela amanzi phakathi. Lokhu thela sizothela. Lokhu etshintsha amanzi. Before you know it, omunye uzakuthi yazasilibona nje. Yazasingakwazi yazi. Sahlala silibona nje. Sasilokho silibona nje. Haleluya. Amen. Isitori siyasikhangela kakhulu namhlanje isitori sika John chapter 3. uJohane chapter 3. Yikho lapho sizokhangela khona ukuthi kathi uNicodemus wayedingani kuJesu ebusuku. uNicodemus wayedingani? Njengoba phela uNicodemus wayelikhona. Why did Nicodemus need to be born again? Why? uNicodemus wazihambela ukuthi uyabuzwa umbuzo awufuna ukuwubuza. uJesu wafika wamtshela wathi you must be born again. Why uNicodemus wakufuna lokho ukuthi abe born again? uNicodemus before abe born again wayengubani? Nicodemus bazalwane? Ngibani osakhumbula ukuthi uNicodemus wayengubani? Before ahambe kuJesu ebusuku enyonyoba wonke umuntu eselele, uNicodemus wayengubani? Before anyonyobe ebusuku aye kuJesu, uNicodemus wayengubani? Ngibani okhumbula? uNicodemus wayengubani? Nicodemus bazalwane? uNicodemus wayengu-teacher weBhayibheli, a very high educated scribe. Wayengasomuntu onathi utshwala ebhawa, wayengabhemi, wayesithi uholy uNicodemus. Kodwa ubuholi bakhe babule question mark ukuthi kathi manje lapha njengoba la ngiyakufundisa khonokho uJesu sebuyile ukhuluma ngalokho, kathi umehluko ngaphi? Kathi problem yami kuyini? Wathekela ngenzeni nginyonyobe ebusuku. Okungawa ukuthi uNicodemus wayephambana noJesu endleleni. Ubhuti wangani, ubhuti wangolazi lokhu wazala ngale lapha abakhanda khona indokhu zemiqomo, wazala ngale abakhanda khona izikeyi, wangale waze waya wamuzwa esekhuluma. Wenza uJesu ekhuluma. Umfana lona walapha nokhanda khona izikeyi, ngimzwe ekhuluma. Wahamba wabona sevula amehlo, sevusa ofile, sekhipha amadimoni nahamba ngoba uNicodemus wakhulekela uMary ekhitshwa amadimoni. uMary lwana wakhitshwa amadimoni angu-7. Wakhulekela idimoni la amadimoni ayalokuhamba. So uthe siyahlangana lo Mary, wathola uMary esedelivered amadimoni sehambile. Wathi wahamba njani? Wathi baba lo wangale. Wathi ngale khona ngalo ukhanda khona izikeyi. Wathi ngifuna ukumbona, ngenze njani ngombona? Wathi uhlale kuthanathaneni kala ndawo estraight, maybe namhla ngale, maybe kusasa ngale. Nicodemus wathi hayi, ngiyamlonda.
ngifuna ukuba kwazi ukuthi ungaphi. uNicodemus watoda, walandela, walonda, wanyunyuka. Uyazi umuntu edinga isalvation, edinga ukuthi azalwe ngokutsha, wadinga umuntu, wadinga ilanga litshisa, wadinga wathi no emini ubhizi kakhulu, abantu bayamlandela, ngifuna kusuke seyedwa lapha azangena khona lalikho lapha engikhona. uNicodemus wanyunyuka wangena ebusuku. Esesiyabuza ukuthi ngoba idimo lami ngamkhulekela umama lo wami. Phela lami ngifundile, lami ngiyalazi iBhayibheli, kodwa ngamkhulekela mina kodwa zangasile. Wena wekwenza njani? You must be born again. Kufanele uzalwe ngokutsha. So, uNicodemus all this time kazalwa ngokutsha. Do you tell me ukuthi iBhayibheli ngalichumayeza lifundisa abantu ngazalwa ngokutsha? Yes. Do you tell me ukuthi bakhona abafundisa abangazalwa ngokutsha? Yes. No, Nicodemus. So kuthi uNicodemus maye khona engazalwa ngokutsha bakhona. Hallelujah. Amen. Bakhona abangamaKristu ngasomaKristu. Yiko sithi kule church land The church. kule church, the living church of Jesus Christ, le church ongazidecide la wona uthi wena le Gladys Ministries, Tena Ministries or Mamkandla's church or Tunani Ministries or .com, whatever. Go missions, whatever you can give it is all for Father. Chuchu. Ichurch kaNkulunkulu irana nguye. Hallelujah. Amen. uNicodemus lapha siyabuzana ukuthi why did Nicodemus, why did he need a deliverance? Why did he need to be born again? Why? Because uNicodemus was religious. Ukuba religious yazi ukuthi uthatha uNkulunkulu umhlanganisele izinto zakhe. Uthatha uNkulunkulu uphithikeze uhlanganise uNkulunkulu. Ukuba religious ukukholelwa emthonjeni kaJacob. Ukuba religious unga-understand izinto zikaNkulunkulu. Ukuba religious kungamethembi uNkulunkulu, uthemba izandla zakho lenyawo zakho lengqondo zakho. Ukuba religious kufaka imithetho engalangqondo. Hayi ungabasebesana isihlahla. Hayi okhokho babengasibazi. Hayi ungabasichitha umuzi uzachitheka. Hayi ungadli umqhobo impunzi uzaqhoba impunzi. Hayi ungalokho ungayiqhoba impunzi. Ungayenza ukuthi lokuthanathana ungathithi. Konke okungekho eBhayibhelini la khohlwa ngakho kwenza ube religious. Yiko bona laba uNicodemus kumele ugeze izandla ngesefa, ugeze uthi ungakadli, yenza uthi ungakayenza ukuthi ungadli ngomgqibelo yisabatha, ungathathi ukuthanathana. Uzuyitshela lo uNkulunkulu umnikazi wesabatha ngokwakho ukuthi hayi ngesabatha ngelapha abantu. Ngenxa yokuthi uvalekile wabona ukuthi ungumnikazi walesabatha lapho. Hallelujah. Amen. Yikho esikho namhlanje bantwana bakaNkulunkulu ukuthi phandle lapha kasikwazi noma siyangena noma siyaphuma kasimazi uNkulunkulu. Sibhiza ina sisontanga Saturday. Why? Hayi iBhayibheli lithi sonto Saturday because ungasonto lokho zeni uyabusuviolate umleko kaNkulunkulu ulokho zeni but usuka lapha uyenyeya. Uyeqamba amanga labafazi babantu lamadoda abantu uzonda abantu. Yuphi umthetho okhuluma ngawo ngoba lokho awukakwenzeki? Ungazulenzisa abantu ukuthi angifuni ukusonta ngesabatha but uma usazonda abantu ubolile. Ungazuhlale ungasonti ngesabatha ugqize isembatho zakho ngesabatha ulale khona ku-altar kodwa uma ungakwazi ukuthi kulomnyango ofanele umnakekele ubolile. So this is the religious uNicodemus ayekiyo. uNicodemus was religious. uJesu wabuya ukuzosikhipha ku-religious mentality. Hallelujah. Amen. Uyabathola wama-religious bamthola uJesu uthi abafundi bakhe kanti nabafundi bakho wayebezidla bengagezanga izandla. Wayebengagezanga izandla. Kumele ukuthi ugezise izandla ugeze uthi. Kumele ugezise teaspoon. Kumele uthi babalele uJesu. uJesu wathi ya joking. Geza inhliziyo yokuqala. Amen. Geza inhliziyo yokuqala. uJesu wathi okudlileyo kuzaphuma. Kuzaphuma. Okudlileyo ucanti ugezela izandla isithwa sakho siyaphuma. Whether sengcolile or seclean. But ukuzophuma ngomlomo wakho ukubona ukudlela ukubona, which is your words. Hallelujah. Amen. So ngomlomo wakho laphana you can be so religious. Ayingenza ukuthi yenzani ukuthi
Kuthiwani? uNicodemus mayesetholi i-answer. uNicodemus etholi i-answer koNkulunkulu ekade eyidinga, uyabuzisisa ukuthi ngingangena kanjani esibelethweni sikamama. Akubona inkalakatha yendoda ibuza umbuzo wesabekayo ngani. Ngingangena kanjani esibelethweni sikamama inde ngisengomeni nje so. Okungangokuthi spiritual emoyeni ubabulele kahlutho. Ngitho ungangokuthi obaba laba babonayo bonke abaleni lezimhlophe lalithi ngoba abakhulile ngabantu abadala. Akula abadala abakhona. I'm sorry but akula abadala. Because makhathi sungathi kibo you must be born again, kumele uzalwe ngokuthi bakuthi nyangena kanjani isizwe sikamama. Then badala ngaphatshu. Ikhona enganga ichumayela ngathi kuba mdala akusuba lento lezimhlophe. Yabona uNkulunkulu lo mfana omncane uNkulunkulu. Nezimhlophe lezi umzimba kuphela usubela emhlabeni for 90 years. Yena ngokwakhe umfana omncane. Hallelujah. Amen. Ukuba mdala koNkulunkulu asonele ezimhlophe. Ukuba mdala koNkulunkulu asikuba rich. Ukuba mdala koNkulunkulu yikuba infused with divinity. Yikuba le power kaNkulunkulu inside of you through his word by his spirit. Amen. Ukuba kwazi izwi likaNkulunkulu in your bones. Ukuba kwazi izwi likaNkulunkulu at any time is in you and you are doing it. Yikho ukuba isalukwazi. Usangaba isalukwazi sikaNkulunkulu kule 2 years because the word of God is inside of you. Makuthiwa the word kaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu lingaphakathi kwakho, kuthi ukuthi uJesu ngaphakathi kwakho. uJesu owamandulo nguye okwenza ube ulupha lube kusalukwazi. Hallelujah. Amen. Because you are carrying the ancient of days. uNkulunkulu wamandulo ongaluphaliyo ohlale fresh nguye umthele nguye okwenza ube the way ngakhona. Nangu uJesu uyachumayela 12 years old. Uchumayeza abantu abalele isimilo ezimhlophe. Why bengatshonga ukuthi hayi asinesilalele umfana omncane singabantu abadala thina. Hallelujah. Amen. Yesindebele singabala uJohn chapter 3. Hallelujah. Amen. Asizweni izwi kaNkulunkulu imbalele mama ngesindebele. Johane 3 aqala uverse 1. Uthi isihloko sendawo sithi uJesu ufundisa uNicodemus. Verse 1. Kwakule ndoda engumFarisi eyayithiwa nguNicodemus, ililunga lomphakathi wamaJuda abusayo. 2. Yaya kuJesu ebusuku yathi, Rabi, siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu. Ngoba kakho obengayenza imimangaliso oyenzayo wena nxa uNkulunkulu engalayo. 3. uJesu waphendula wathi, ngempela ngiqinisile ngithi kini, akakho ozawubona umbuso kaNkulunkulu ngaphandle kokuba azalwe kutsha. Hallelujah. Amen. Uyezwa ukuthi uJesu vele into ekhulunywa nguNicodemus, uJesu akaphendula imibuzo. Akaphenduli lo siyazi ukuthi wena uyindoda evela kuNkulunkulu, ngumchumayelo nje uthe wathi ngezinto ozenzayo siyakubona ukuthi uvela kuNkulunkulu, ulokhu usakhuluma into zakho uJesu uchaya ikhanda. Angeke uthole umbuso wezulu ngaphandle uzuzalwa ngokutsha. Because uJesu ukhangeleni, ukhangele igaba elileno lezimhlophe elingalalutho. uJesu uthasala it's okay. Njengoba usubuyela umbuzo wakho kade sike ukuthi wena uthe usungazi ukuthi mina ngumndada yenkosi ke so usithi kwenziwe njani dana. Hayi alasikhathi leso Jesu. Because sehambe beyond. Ubaba lo ngubaba omkhulu omela abantu, ochumayeza abantu amanga, osengcolisa abantu ebatshela udaka. Lake libona lapho kulodaka khona bagcwele njani abantu. Hallelujah. Amen. Balani mama. Jesu must be born again. 4. uNicodemus wathi, kanti umuntu angazalwa kanjani yena esemdala na? Ngeqiniso angazake angene ngokwesibili esiswini sikanina ukuze azalwe. 5. uJesu waphendula wathi, ngempela ngiqinisile ngithi ngaphandle kokuthi umuntu azalwe ngamanzi langomoya angeke awungene umbuso kaNkulunkulu. 6. Inyama izala inyama kodwa umoya uzala umoya. Hallelujah. Amen. Amen.
uthi uJesu ngeke uzalwe ngokutsha, kumele uzalwe ngokutsha. Ngoba umbuso wezulu asozubone the kingdom of God. Umbuso wezulu bazala. Siyakhumbula ukuthi kuMatthew chapter 6:33 uthena seek first the kingdom of God. Dinga kuqala ikingdom, umbuso kaNkulunkulu. Matthew chapter 6:33 dinga umbuso kaNkulunkulu lokulunga kwawo. Kwenzela ukuthi konke okufunayo kuzongezelelwa phezulu kwakho. Akutsho ukuthi dinga imali, ikubona sisithi isitolo sivaliwe ngoba sidinga umbuso kathesi, sadinga umbuso. Amen. Kwenzela ukuthi imali ilandele emuva. Amen. Dinga umbuso kaNkulunkulu lokulunga kwawo. Umbuso yipower, umbuso nguHoly Spirit, ihelper, umbuso ngamandla avela ezulwini abambilanga lihambe lingakhohlwa lapha liyakhona lize liyengena phansi livuke kuseni futhi liyakwazi ukuthi kumele liphume libuye inyanga layithi okay itshona lami ngingiphume maye itshona inyanga layithi lami sengikhona ngokwatshelwa nguNkulunkulu nekubanjwe yipower. So wena mawusithi ngidinga umbuso ngidinga ipower kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Yiyo le ipower kuthiwa kuNicodemus accept you are born again ngaphandle uzalwe ngokuthi ipower sozuyibone. Yiyo le into edingwa nguNicodemus, ipower kayikho. Hallelujah. Amen. Ipower kayikho, uNicodemus kakwazi ngendaba yepower. Uthi na you must be born again ngani? Ngomoya langamanzi. Kuyini amanzi, kuyini umoya? Kumele uzalwe ngokutsha ngani? Ngomoya langamanzi. Kuyini umoya lamanzi bazalwane? Uzawuthatha ngaphi umoya? Amanzi athatha ngaphi? Echangani? Asibonaneni? Angapha amanzi. Yilapha amanzi. Amanzi is the word of God. uNkulunkulu is the living water. uJesu is the living water. So when you must be born again by the living water, by Jesus Christ and his spirit, which is the Holy Ghost. Hallelujah. Amen. Yikho uthi uzalwe ngokutsha because ozelwe ngenyama ngumntana enyama, ozelwe inyoka ngumntana eqedisa, ozelwe inja ngumntana eqedisa, ozelwe inhlanzi ngumntana ozelwe uNkulunkulu ngumntana Praise God. So uNkulunkulu wayikhangela ukuthi into le ngayibumba le. Akubumba lokho ngokwami lokho. Kuyazi ukuthi uzelwe inyoka likuyinyoka. Kumphambi kwami khathesi kuzombuze ubusuku ngifuna ukulala. You must be born again. Kumele uzalwe ngokutsha, uzalwe ngami. Ukuze umbuso ipower uyithole. Otherwise umhlaba lo sozukholise ma ungela power. Because kule demon eligijima ubusuku lemini. Ma ungela power you will not succeed. Hallelujah. Amen. This is where we are missing it. This is why oNicodemus labangani bakho bezidefender because babengelani. Power. There is no kingdom. The kingdom of God. uNkulunkulu manje nisukumisa mina sithi hamba. Uyazi uNkulunkulu enisukumisa first time 2016. 6th of May uNkulunkulu maye entshela wathi kimi go and expand my kingdom. Yikho ngakuthunywa. Expand my kingdom in the hearts of people. Expand my power. Expand my existence. Expand. Tell people. Yikho ngakuthunywa. That's what I'm doing. Hallelujah. Amen. uNicodemus udinga la. uNicodemus iBhayibheli likhangela. But the problem kaNicodemus is record amabhera kuphela. Hallelujah. Amen. Mama balelani isitori sikaNicodemus. Mbali 7 ungamangaliswa ukuthi ngithi kumele lizalwe kutsha. 8 umoya uphephethela loba kungaphi lapho othanda khona. Ungakuzwa ukuvunguza kwawo kodwa ungeke utsho ukuthi uvela ngaphi loba ukuthi uya ngaphi. Ngakho kunjalo emuntwini wonke ozelwe ngomoya. 9 uNicodemus wabuza wathi lokhu kungenzeka kanjani na? uJesu wathi ungumfundisi wako-Israyeli pho kungani ungazwisisi izinto lezi na? Sithi uNicodemus wayeyini? Wayengumfundisi Wakobani? Wako-Israyeli. So bhuti ehleze ebhawa ngalona litshwa. Hayi.
ubhuti omkhulu olethayo asobhuti omncane ngubhuti onenkalakatha yeBhayibheli engaka lenkalakatha yemoto yes ngubhuti orich yonke into ihamba kahle but ubhuti shoda ngani power the kingdom of God ka understand izinto zikaNkulunkulu ubhizi utshela abantu ukuthi ungadla amatamatisi aluhlaza ungadla amatamatisi aluhlaza amehlo akho azodumba ye ungathathi lokhuza ungathathi sechurch mntana sechurch hallelujah bazalwane bazafunda abantu bakamlimi ngeThursday kumele sifake ibhakane ukuthi kuyavalwa ngeThursday because kumele sidinge ikingdom singahlala sidinga ima kuthiwani idinga ikingdom lokulunga kwayo kwenzela ukuthi konke okulapha emhlabeni kumbe ziwotshi zikulandele zinkomo imali konke kokulande seek first the kingdom of God dinga umbuso kaNkulunkulu dinga umnikazi wazo idonki lewotshi dinga umnikazi first kwezethu kokulande but uNicodemus badinga imali badinga lokhuyana bacontrol abantu ngezandla zabo la ngemlomo yabo kungela moyo ongcwele kungala uNkulunkulu so bakhona abafundisa kanjalo even today bakhona abantu abasebenzisa izandla zabo imlomo yabo forcefully bakhuluma ukuthi hayi nikelani ukuthi kumele siyethenga idoor frame elithile nikelani imali engaka ozanikela imali engaka uzathanatana bachumayele abantu beyikhipha imali beyikhipha kathi imali mawuyikhipha koNkulunkulu kumele wena loNkulunkulu libelizwaneni ube kwazi ukuthi lokudlelana loNkulunkulu uyakwazi ukuthi upha uNkulunkulu hallelujah uyakwazi ukuthi angilayo vele imali vela andamali andambuzi konke ngokwakhe konke imali engivela ayindalo lutho kuphela nje ngikwenza ukubisela back to his generous hand isandla sakhe esibinikileyo ukubisela nje ngiso amphezulu wena awula lutho to give awula even into eyodwa ongayinikela back uNkulunkulu ngaphandle kokuthi inhliziyo entsha mawungawiphiwa yiko kuphela ukubisela umoya angitsho la le ephampa kathesi la ngitsho umoya wakho mansithi inhliziyo yakho ngitsho umoya wakho hallelujah Amen. so yikho esikubuya sizokufunda la uNicodemus kwakuhambela kuJesu and ma uNicodemus esekuzwa lokho imbuzo yakhe yaqhubeka imbuzo yakhe ikhweza umamelo ke bala imbuzo yakhe iqhubeka kuthi umuntu osezele ngokuthi angathi ngumoya ovunguzayo ukwazi kumbe egombe egwije ngobele echangana ngempela ekuseni ngisangabuza ngathi moya ngcwele somele futhi sihlale lapha namhlanje sizowathi yes that's the born again Christian you don't know because the Holy Spirit will control ayalala ekuseni uvuka ukuthi ayimfuna uvuka nje esigayweni ekuseni ukuthi awuyindawo Yes. hallelujah Amen. khumbula uProfeti Fadzai sithi umfazi wakho wathi kanti uthe uzangikhipha sekudla awuthi kutheni hayi ukuthi singasayi uyapheka phela ngithe uzangikhipha ngisekudla endaweni ethile sifuna ukutshintshila umoya usuzunguze wayalo wabe waphenduka wayalo hallelujah Amen. yena le nto kumele uyifunde Yes. that's why you can't be following izimfa everywhere ufollow izimfa everywhere is because uwedwa uNicodemus awula uNkulunkulu ma uNkulunkulu asoze kuvumele ubuhamba lapho ngamela ngekho makumele uhamba uzakuthi okay hamba wefikwenze so ubuye ngonje everywhere nanku sokutheni kufimbuze ebolileyo siziyahlinza sengithwele kuze kwazi konke kwegoli kwegwiji yakwazi kwejongela ubani ubelethile ubelethe amaphahla hayi ubani bafile 2 3 4 amabhasi ubonakale ngale ku Facebook WhatsApp uthelekale ngaphetsha kofuthethwe ngamanzi umuntu akabani inyama izala inyama umoya uzala Umoya. inyoka layo Inyoka. uthi ungajinjwa Ajintshi. igojomba lizala igojomba ukuthi igojomba selingafaka umqhoba mpunzi hallelujah so kumele uzibuze uwedwa ukuthi kanti mina umuntu akabani uNicodemus wayengumuntu akabani it's because wayengala identity engalasithupha uNicodemus labangani bakhe babengalasithupha engazazi ukuthi umuntu akabani ungalasithupha ngithuta ulasibongo phela lesithupha nabakwazi ukuthi babhale bakwazi ukuthi uyafika batsheduzeleka so wayengalasithupha isithupha wasithola that day ntambama azavakatshela uJesu the reason uNicodemus labanye bakhe baze bayodinga ukwazi ukuthi into le yenzakala njani uyazi ukuthi why it's because uNkulunkulu akho ukhuluma kuGenesis 1:28 stands is period is standard is not changing uNkulunkulu wathi I blessed them Genesis 1:28 lingaphuma mama kweyena Genesis 1:28 uNkulunkulu ubusise wonke umuntu but uNicodemus labangani bakhe
bazithola bekwesinye isimo bazama ukucasta out idemon alihambe bazama ukukhulekela abantu basile abantu abasile if uNicodemus labangani bakhe bekhulekela abantu bengasili kungazange kube le competition ukuthi kulomunye ozakhulekela abantu basile kwakuyahlala kunjalo ukuthi yikho khona okwesikwaziyo vele ungabakhulekela noma bengasilanga ku right kwaphambaniseka kwase kusiyabuya the real thing lapho ukuthi abantu bangakhulekela khona banjani basile uNicodemus wasesala ukucompare uyabona mzalwane noma kungalala lapho compare khona ungala umuntu ojikisana laye uyakuma one ndawo uthi right ngise church right ngise church ngizwana uzabona ichurch uzaphuma echuchu ungene echurch hallelujah so ungazitshela ukuthi naye even khona lapho bese ngu4 kulamanye ama church le ngumntana echurch but kulamanye ama church ukuthi lawo ma church maye ngafika ime lapha uyathutha la usuke ebantwaneni uhambe ku mother church ephuma because uzabe usukhayela wathi thina ngikhaya uphutho kalutholakala ngikhathi nasathi amanzi wodwa ngale kulophutho lamanzi lechukela hayi sesiyangala uNkulunkulu wakudala ngaboma kwenze njalo kwenzethu uzikhangele uNicodemus ngabe kwakungala Jesu osesilisa uMary wakhipha amadimoni angu7 uNicodemus wayesithi lokho ezethu powerful hallelujah uGenesis chapter 1 verse 28 uNkulunkulu wenzani wasenzelana including lo Nicodemus including labanye bethu abaphandle le abangekho la and God blessed them them la uphakathi kuka them and God blessed them ukuthi blessed kutsho ukubusiswa uthi kuba empowered kulento yafakwayo kuwe into yankhona ngeke ukuthi naye kwafaka imvu kwafaka inkomo yipackage kufanele sitshe sigcwele yonke into sithululele kuwe hallelujah amen and God blessed them granting them certain authority wabanika ipower amandla ukuthi ungathutsha lapha inyoka izothamelela ngalafana kumele ihambe because le authority i-authority liyana oyiphiwe nguNkulunkulu ile power to do power to act ipower yakho nje ukuthi okay inyoka yakubona uyeza authority has come power ikuyibulala hallelujah ama-demon knows ukuthi mamfundisi ukhona wonke akwazi authority is around they will not come here because they will know ukuthi kule power to back up the authority to say go and they will go hallelujah amen kuthiwa lapha and God blessed them granting them certain authority and said to them be fruitful multiply and fill the earth and subjugate and if putting it under your power and rule over, dominate the fish of the sea, the birds of the air, and every living thing that moves upon the earth. Everything. Everything. uNicodemus wayengakwazi khona lokhu. Okuyinto lokhu uNicodemus kwakulahleke ngesikhathi sika Adamu. uNicodemus wayengakwazi ukuthi hawu kathi into le yabhadalelwa. Kathi into le esayiphola phane kuqaleni sonke silayo. uNicodemus wayengakwazi ukuthi ule authority le power to cast out 7 demons aye kuMary. Ngoba ngabe wayekwazi ayizahamba amademon. But amademon ayalukhamba. Ayalukhamba amademon. Wase sithi no compared to lokho amademon ahambile abafile bavuka okwami ngiyakhuluma kuphela phambi kwabantu akulanto enzakalayo no testimony. Right, masu kucompare so la kumele mbonti ngenze njani. Ngothi kumele mbonti ngenze njani? Kumele ngibone ukuthi ngenze njani. Kumele mbonti ngenze njani. Hayikhona ukuthi omunye umuntu uzakubonela. Hayi because uNkulunkulu kudala God blessed them. uNkulunkulu wabusisa kudala. Ngisifaka isindebele. uNkulunkulu wabusisa kudala bazalwane.
So he's not going to do it again. It's standard, period is done. Akulenye into yabe yenziwe futhi ngakho. Kwenziwe. Hallelujah. Uthe noma sokuphambanisekile uAdam lo Eve sebekwenze kwaba wrong. uNkulunkulu wathi ngiyathumela umntana. Ngithumela umntana nami ayikho into azohlala azokufa. Ukuthi kulungisiswa kwalungisiswa wafa wavuka kwalungisiswa. So ulungisisiwe lokhu busy icitha muzi liyabulala ungahle umqokolo. Hayi ophekweyo yo right. Hayi yenzani so ungangena abadala bathe hayi kuthiwa khona izuthi hayi ikhuhluze ungamqhubelisa ude isandla sokudla umqhubelise okuncane. Hayi ungahamba nje ubona zangena enkezweni inkezi zakudla. Yebo Kathi amavesi wayesingatshela abantwana ngamavesi. Jesus is saying don't do this. Jesus is saying don't do this. Why is it thanda kube sikhuluma izinto abadala? Abadala baphi ngoba ubudala? Ngoba abadala bafa bengavuka. Khulu ufida yibapha abadala. Abangaphaphamanga. Amina ngikhuluma ngawavukayo phela. Ngikhuluma ngawavukayo abafile is okay badala kweyabo isayiphatha abavukanga. Kuyini okwenza bengavuki? Hallelujah. So asibaleni u28 nesindebele. U28 nesindebele uthena. uNkulunkulu wabusisa. uNkulunkulu wababusisa wathi kubo zalanani landi. Into engaziwa nguNicodemus. Into engaziwa ngabantu all over. Yakwazi ukuthi kuzobuya revival. I-revival iko sebesukutshela abantu. Ukuthi kuthiwe sizalane sande. Ukuzalana kuthiwa ngabantwana bodwa. Zalana emalini. Zalana emasimini. Yonke into iphethe kayizale kayande. Awusokhila wena. Udalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu ukuthi multiply kwande. Akhona ukuthi uphiwe inhlanyelo uyidle yonke. Kumele inhlanyelo yande. Yes. Yonke into ephiwe kumele ukuthi yande. Ube le aim yokuthi I should make this work. So kurusa. Kumele ngenzeni mase urusa. Yakupenda. Kumele ngupende. Yi attitude okumele sibe layo njengamaKristu. Khangela every time lo khangela khona. Lokho akufanana nalokho ya. Akhohle ukupenda lokho. Kumele ngikupenda. Ungatshelwa ngumuntu because i-command is inside of you. You are a problem solver. Hallelujah. Khangela uJesu mayefika kuJohn chapter 2. uJohn yafika emtshadweni. uJesus. uJesu yafika emtshadweni akusela drink. uMaria uthi noma yini azalitshela yona lilikwenzi emtshadweni akusela wine. Problem solver. So kule problem. I-problem kuyini? Akusela tshwala. Akusela kudla. Akuselani wena kwakho ikwenzani? Do something. Do something uJesu wayenza. Amanzi, lethana amanzi. Hallelujah. Not only that, ekudleni balambile yes silambile. Ngibona uphethe ukudla lapha. Abanye abaselevelini kaNicodemus. Kabe sho ngasifuza ukudla abantu begcwele indawo yonke le ucanga ukuthi ukudla ngasifuza kungafita even ngaze kuyethenga igwe yonke izitolo zonke basinika ukudla lapha kunamuntu ongafita abantu lapha yabe gwitch izitolo basinika konke ukudla ngoba kunamuntu ozafita lapha basuthi abantu baningi kakhulu lapha Jesu okay ngithe mina kulani khonapho kulo ngumfana kulomhlanzi kuloze inhlazi obili lapha lokho sendapha Jesu letha bahlaliseni phansi in 50s. Yena uzukhona. Bahlaliseni phansi in 50s. Hamba liyodweba iplan yapha ne church ihleli idwebe ihleli qedlana lawo. Ifaka ukuthi church ndifuna imenja. Asikadwebi phela. Wathi bahlaliseni phansi in 50s. Amen. Bahlaliseni inhlazi ezingaphi? Ezintathu. Jesus. Wabahlaliseni inhlazi ezingaphi bazalwane? Ezintathu. Ezazithela umfana. Wabe siphakamisela phezulu wabamba. Father, thank you. Hey. Everyone wadla. Akubalonga omama ngoba laphana kwakuchada abafazi abangu 3, 4, 5 abantwana sikwazi bayebangani. Makuthi uJesu wafida 4000. Kungakabalo kunyasikwazi ukuthi kwakunjani. Kuthi uthi iganga lonke leli kwakumnyama kuthethiswa abantu behlezi phansi. Nalokho ucabanga ukuthi maybe mangena nguyoza supply ngenyama. Yebo uJesu akayidingi inyama yakho.
Hallelujah. Amen. Awubona kunumbers ngale ebiza amakhweli ziphapha inyoni zizobutheleleka zibe yinqumba abantu besidla inyama iziphume ngamakhala. Kanti ngoba sikhuluma ngani? Sikhuluma ngoNkulunkulu wezimanga. Sikhuluma ngoNkulunkulu uJesu esimkhonzayo baba esimthandayo, osithanda kakhulu phakathi kwethu. Osenza sibe unique, sibe different. Owahamba wodingwa nguNicodemus. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu leyo ukwenza ube unique, ube yi-problem solver. Ungalindi ukuthi uzutshela ukuthi amanzi la athele lapha nini. Maybe ngawe lesihlanu. Amanzi la tshintshile. Una problem solver. The Holy Spirit, help me, help me, help me. I want to be like you, a problem solver. Help me. You are constantly solving problems. Hallelujah. Amen. Indoda yenkosi thena ungacomplaina, ucomplainiswa ngabantu ababuya kuwe. uNkulunkulu okunike i-energy yokuthi babuye kuwe will turn back on you. Can you imagine that? Utheni lapha ku-28. uNkulunkulu wababusisa wathi kubo zala nani lande ngobunengi benu. Liwugcwalise umhlaba lenzeni futhi liwubuse. Busani phezu kwenhlanzi lozolwandle lezinyoni zemkhathini lo konke. Yikho kudingwa nguNicodemus. Accept you are born again khona ngikukwanisi. Awukwazi ukurula omunye umuntu uyambona ukuthi hallelujah. Endlula abantu amfana. Awukwazi ukurula because awuzalanga ngokutsha. Hallelujah. Amen. Istory sika Nicodemus must continue ngaso. Nicodemus part of this crew. Nicodemus was blessed. Wayebusisiwe ukuthi angezelele, ukuthi azale, ukuthi ayenze konke njengami lawo. Kodwa Nicodemus kwalahleka. Kwalahleka ithoro. Ithoro yalahleka. Igemu yesilahlekile. Umsebenzini wayelokho uphethe, iBhayibheli wayelokho liphethe, but in a wrong way. uNkulunkulu ngithumuthi ngizo expanda knowledge inside of. Uyakwazi vethu kuNkulunkulu, but mina I'm here to expand it. When uyakwazi ukuthi kuNkulunkulu, uyakwazi ukuthi use church, but I am here to expand it. I'm here to make it clear. Hallelujah. Amen. Because Nicodemus mawayihlezi lapha, uNicodemus wayelolwazi. Wayechumayela iBhayibheli. Ekwazi ukuthi kumele akhoma demon, ekwazi ukuthi kumele akhulekele abantu, but ngongala demon elihambayo. So now the problem is ama-fruits akho, ama-testimony akho angaphi. Yikho kumele ukuchitshele ebusuku siya kuNicodemus, siya kuNkulunkulu siyabuza ube nguNicodemus. You must be born again. And ukuba born again kwakho is a process. Mina I didn't know la ngangakwazi ukuthi ukuba born again one day Jesus come into my heart, ube uNkulunkulu enhliziyo yami, sengizelo ngokuthi amen, bebhale phansi ephepheni, sizelo ngokuthi senthola iphepha lami ebhale ukuthi you are born again. Sekuphelile. Ngangakwazi mina. Nangasithi vele konke soku-right kwapha. Hayi. Kufanele ukuthi umntwana angazalwa khathesi. Anti angavela athi bhuju. Khatha inkaba. The first thing okuzayenza kuyohlohlela umuntu emlonyeni. Masoqeda ukukhala. Somele kudla. Somele kwenze udli. Lawe masuzelwe waputshuka. Wavela waconfess ukuthi Jesu buya enhlizweni yami, uJesu wenza uyabuya straight away. You become a born again Christian. But you don't qualify in all these things. Step by step. Ibhodlela lethelwa amanzi. Umnyama uthezu. Lokhu sihle porridge umdokoqa porridge okuyisithwalanyana okuyinyama ohlafuna ngumama lokho kusiya umsobho lokho kusiya ngala South lokho kuhamba kuze kuyesu introduce South uzuye suhlala sugaqa sumsima iyo ijeni yomKristu. uNkulunkulu ka despise yena lana ijeni kumbe wena athesu udla umdoho kumbe useporridge kumbe lokho isithwadlanyana kumbe isisawuda okalidla kumbe ngaphi uNkulunkulu kwani right ngakho as long you are going there, as long lokhu thela amanzi ebhodleleni ukuthi ucleaneke. Kodwa ungasetla down uthi hayi
mina ngikwanile dala ngaba born again ngingaso le 96 years old ngaba born again ngile 40 thina masukhale ngamehlo kamoya bonke vela kula lutho uJesu abesithi you must be born again nge96 years yakho you must be born again because uJesu ukuthi mawungafa la khathesi la uyako hell koSathane. This is what Satan has done. Ukuthi uyablock abantu baclaim ukuthi I'm born again, I'm a child of God when they are not. Kanti bayafa baya ngaphi? And then mase befile bahlatshelwa ingoma ze-church. But they don't belong to a church, they don't belong to God. God doesn't know them. Because bafile njengoNicodemus. Hallelujah. Amen. So ungafa mpela ungumfundisi. Iyafuna umfundisi izele koSathane. Because awuzalanga ngokutsha. You must be born again. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Amelanga ukuthi ubelong into a church. Kuthiwa hayi le church yami. Le church yami no khohlwa ngithi ichurch yasala la. I-church isala la emhlabeni. Uzama stop ukuphefumula i-church yasala la. Awuhambi le church. You must belong to Jesus. Mina ngoka Jesu, uJesu ngwami. Mina ngowakho ongwami. Abide in me, I abide in you. I'm the vine, you are the branch. Kazanga atsho ukuthi I'm the pastor and you are my member. No. Mina mandithula khathesi ukuphefumula, ngithula lapha ngishiya zonke izikophe. Zonke. Konke le house of peace konke. And mangifika le uNkulunkulu athi, okay, i-house of peace lami ngishelo bantu bathi avela kambuza lokho. What did you do? Ngesikhathi ngikuthuma ukuthi pastor. That's all. Pastor wayenza ukuthi nganthe ukupheka lamagwinya awayekela nganthe mina bohamba uyekwenza ukuthi lapha wasishela lapha nganthe ukuthi that's all silapha emhlabeni khona lapha acting siku drama angazi ubeliever kumbeni wena ngikuthanathana kumbeni wena nguAsha kumbeni wena nguKhuku kumbeni wena ngikuthanathana wonke umuntu usifika la inkosi yakubuza asozubuza ukuthi elokhuzene echeche ngini lapha no kayazi alendaba lecheche ngini fana lebizo lapho kakusebenza ufika le lithwele icode njengomuntu osejela libizo likasebenza ukusebenza icode kuyabe kusebenza icode bizo icode. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. So uNicodemus esiya kuNkulunkulu uNkulunkulu ngozwelo lo phela noma ngathi uphefumule koSathane as umfundisi as powerful as that wayesiya koSathane achiye bonke abafazi babangakachela abantwana achiyele umnotho konke esiya le engayile after wasebenza 90 years lokhu sichumayisa abantu kade kulanto yenzayo. You must be born again. Kumele uzalwe ngokutsha. Vumela izwi leli. The more bazalwane, the more usizizwa xolela namhlanje. Uxole. Sothela amazimbodlela. You are doing the way. You are be doers of the way. You are doing the way. The more vuka ukhuleke. Utho ngubo emnandi. Yenza khuleke usi. Uthi ngiyo. Ngathi vuka. Senze obeyile. Ukuobeya kwakho uthele you are doing the way. That means you are practicing to hear God speaking. Ngathi kutshela ulutho ungalwenzi. uNkulunkulu ukhuluma in a very simple way. Isitshebo siyatsha. Ngeke sitshe mfakile ukuze uNkulunkulu mfake ithuku kuphela. Khona phela ufuna yini ukubona ukuthi wena responda kanjani? Respond uhambe echeck isitshebo. Usangathi uyafika khona uthole endlini zongena inyoka. Yena utheni isitshebo siyatsha. Wenza ukuthi uhambe uyecheck ngathi phakathi kulani? Sungena inyoka. Yena ufuna ukutshela something. Wena uhlala hayi isitshebo ngeke sitsha. Isitshebo sesitshisa yini? uNkulunkulu akhulume lapho. uNkulunkulu idalekela abantu namhlanje. Khulekela umpilo. Anisikade ukukhuleka kusebenza sikhulekela bonke abazalwane. Sibakhulekele bonke. Kumbe omunye umuntu akutshele, nanko asikhulekele nompilo. Bese ekuseni sibakhulekele bonke abazali labo ufuna umpilo. Ngoba uNkulunkulu kukhona afuna kulomkhuleko wena olawo awufuna ngalesana isikhathi. So khona ukuba conscious ukuthi umuntu ekutshela. That's why I'm always on the thing of contemplation. Ufana lo principle was the contemplation yenza kusasa. That we are practicing to hear God. Who God is now. uNkulunkulu is now. Now. Katesa ngathi sukuma katesa awesula inyawo. Jova. Usayisula inyawo jova. Ungathi yenza ukuthi simple small things help that woman. Just go there. Ungakwazi ukuthi ungakuthiwa umncedisi. Ugogolo bathi shit.
kanti manje uyama njengoba ukuzwa ukuthi wohle uhambe gogo liyangaphi hayi sigwiji lokhuzeni ukuthi kanti manje ngaphi kwakhona but ibhasi khona phela ebuya wayelingameli imali mntana kulungile kahle ngidingela idola gogo noma ungelayo isikhwameni ungene phakathi $5 mamkhwa ayila dola khona baba sengikhathazekile emoyeni eyani kuzokulokunye abe ngincede ngedola zalinika thathu uNkulunkulu ukhangeleni obedience ukuthi uyakhona ukuzwa ivoice yakhe ivoice kaNkulunkulu ifana lekafana ivoice kaNkulunkulu ifana lekamachuba ivoice kaNkulunkulu yayizwa la ivoice kaNkulunkulu yizwa everywhere khona lapha mpapa ukangikhuluma ngenze nje ivoice nguyokhuluma anti kodwa ngibhali izinto phansi nguye bekhuluma okay yes budget ngoba ngasama questions angaphakathi kwawo uyazibuza kanti kuyini ukuba born again kanti umntwana kongoba uNicodemus ukuthi khophana yena nguyo answer yena nguyozwa imibuzo uzwa ama questions senza mina ngikhulu enze mina ngikhulu hallelujah so la ngathi wonke umuntu umprofeti but mawungakwazi ukupractice how to hear God mina mpupha ngikhohlwa ngikwazi ukuthi mphupheni awudingi kulala ukuthi uphuphe kawudingi kulala ukuthi uphuphe uphupha uhamba so yaphupha ubhizi khapho lezinto kuyaphupha uyabe kusenze nje solo yes kodwa lokhana ngani uphuphe futhi elinye iphupho you don't need to sleep because uNkulunkulu kalayo uye ngakhetha kuphela inhliziyo yakho ngikhathesi receptive ukhona uyayifaka imessage read Isaiah 20 andela Bible Isaiah 20 uthini moyo ngcwele Isaiah 20 andela Bible bona Isaiah 20 uzeza ingoma sokusihlabela moyo Isaiah 20 that's how God works so zifundisenini especially lapha bantwana baseMercyland bantwana beHouse of Peace akula muntu emzini namhlanje sisodwa zifundiseni ukuzwa ivoice kaNkulunkulu ungacontemplate uNkulunkulu kafuni ucontemplate ayikubalisa ungasho ukuthi ngizakwenza kusasa especially uma kuyinto epositive ungasho ukuthi ayenza kusasa yazi ngathi yazi izolo nje befuna ukwenza izolo khona ngabe ngenza izolo khona bekuyizolo impela bekunguNkulunkulu you've missed it isikhathi esiningi sonke sikumisa njalo uNkulunkulu akukhumbule uthe usasuyahamba nje thatha passport yakho uyifake esikhwameni azahle ngithi intaba mase ngilokhuza ngilonke njalo ngihle ngifake passport kodwa uthi thatha passport uyifake esikhwameni wena uthi ayenza sika 1 nyahle ngithatha igabana senza ka 1 la mkhona kwenye inkwenzi nyahle ngithatha lapha senza ka 1 abe kuyi usathana thathelo lani izwe libuyile lihambe passport ngithethe anti usudisobey uNkulunkulu yenilani word olidisobeyile usathana sebonile ukuthi udisobeyile ipassport ngithethe usathana yes uyithethe wena uthi ngovumayo uthi ngokade nguye sekuconfess asakwazi ukuhlukanisa ivoice athi ngaNkulunkulu asakwazi ukuhlukanisa le ngasathana ube convinced ukuthi ngithethe ipassport uzuphuma ungene ebhasini khona kwayenzakala ngamakhiya sisiya kubulawa kade uNkulunkulu athi buza amakhiya ukuthi akubani bahamba nomabhanda ngakuPrince amakhiya kuyendlini aphuma ngithotha ngisedinga uPrince ngathola okunye phezulu kwe-TV ngakwazi ngathola phezulu kwe-fridge ngakhohlwa kwamakhiya sesebhasini ngathi izolo ngithemile ubuze ukuthola amakhiya mbani sisebhasini ngathi Prince ula makhiya ngathi hayi ngathi sorry Lord disobedient mbani ula makhiya Prince akhona mamathi ngalenika Prince wangiqhubela amakhiya mina ngakwazi ngawani ngiyavele izinto zakho abangisazi ngiqhubela amakhiya ngikwazi ngababa ngabika kwapha esithi asele mama kodwa umoya ongcwele wayentsheli wathatha amakhiya kobulawa emawuse kobulawa i-cost of disobedient yadala ukuthi uPrince sokufuneka i-airtime sokudinga i-airtime eKenilworth sokumela phone ngapha sokuhlutshwa laba babhizi hamba lemelela ibhasi uPrince esadinga ibhasini amakhiya kwathi kodwa uNkulunkulu bekhulumile so i-cost of disobedience isisebenzisile ungalaleli abanye imisebenzi bayaxotsha ngendaba zokuba disobedient abanye kuyaliwa abafazi kuyaliwa amadoda ngendaba zokuba disobedient izinto eziningi ofanele ngase yazithola sezolo yikuba disobedient kodwa uNicodemus
wafika esitejini sokuthi kumele ngi-obeye ngiye-find out ngedwa. Hallelujah. Ngiyokudingisisa. So abantwana balapha e-House of Peace, dingisisa, find out, dingisisa kuNkulunkulu lo phakathi kwenja lewotshi lenkukhu lembu konke lesigodo konke. Dingisisa ukuthi uNkulunkulu lo kade wenziwa njani, uzwiwa njani. Usibambe isigodo sokuthi khuluma lami uNkulunkulu, uyakhuluma. Anything oyibona is a message from God. Anything uphakathi kwezibungu amadonsana bakamhlanga, uphakathi kwawo amadonsana. Usabhiza uzama ukuget rid of amadonsana, uyayizwa ivoice kaNkulunkulu. Throw okunye khopha nokhotheme, nanko okunye futhi. Lokhu usatheni lapha, nangu uNkulunkulu uyakhuluma lawo. Singaphila ngaleyo ndlela. Yonke into izoba easy. Hallelujah. Asibeni ngoNicodemus owaqiniselayo wathi kungcono uphume kwabanye. Ungabi ku-crowd, uphume uyemdinga wethu Jesu endlini yakho, eromini lakho, etoilet, somewhere emgwaqweni, umdinga uyi-1. Uthi kanti lokhu khona-ke, why okwami lokhu lalokhu, why lapha la, uNkulunkulu uzakutshela, you must be born again. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Asimbongeleni uNkulunkulu ngokusifundisa ilizwi namhlanje. Kodwa siyafunda. Amen. Kodwa sifunde something. Amen. So kusele ukuthi practice. Yes. Practice to hear God. Practice because uNkulunkulu is ready and is desperate ukuthi wena akusebenzise. Futhi uthi yazi into desperate. Desperate yenze njani? Ufuna ukuthi ngikhulume kufana. Manje ugijima kakhulu, manje uzonda kakhulu. Futhi ngikhulume kufana, unhliziyo yakhe. Umntwana ngiyamfuna. Bengimele ngangimthola this month but sengaze ngimthole next year this month. Okade ufana ngathi kwenziwa manje, ukufana. Kwehlule. Indaba zokuthi ufana kasagoqeki, kagoqeki. Nzima. uNkulunkulu ukhangele la. uNkulunkulu phela indele yena ufana ukuthi hayi okay. Sengihamba sengoNicodemus sesiyakugcina. Ufana ngakathesi into yangikhona seyenze kathesi. Next year. Ngikona ngisithi la futhi ufana zathi. Yazi ngo2025 lapha ngabe ngaqinisela ngabe kudala into engayenza. Khangela mina se-UK. Ngabe ngabuya lapha ngo23 ngazange ngiphenduke. Ngiyahle ngahlala lapha ngisaya lapha la okhade bebuyela. Ngabe singa. Asikhulekene. Father, in the name of Jesus Christ. Lord, you are an awesome God, the great King, the I am that I am. There is no other God like you. We thank you for your mercy, for your kindness, for your faithfulness, for your joy, for your peace, oh God. You are the only true Messiah, the only true God. You are the great King, oh God, we love you. We thank you, Jesus Christ, for this day. We say hallelujah to your holy name, hallelujah to your glorious name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah to your word. Your word is truth. The entrance of your word gives life. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We glorify you, Jesus. We glorify you, Lord. We ask for more grace. More grace, more grace, more grace, oh God. More grace, Jesus. Give us the grace, Father, in Jesus' mighty name. There is a race that we must run. Give us power, oh God. In the name of Jesus Christ. Father, as we learn from Nicodemus, as Nicodemus humbled himself to seek you that night, we seek you this hour, this minute. We need you, Jesus. We need you more than life itself. Heavenly Father, we need you. Lord Jesus, we need you. Help us. Holy Spirit, help us. Help us to hear your voice. Help us to hear your prompting. Help us to hear your direction. Lord Jesus Christ, help us, oh God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Be glorified, be magnified. You are the only true God. The only true Messiah, the God who died and rose again. There is no other God. There is no other God. We have no other God. We have no other Father. Oh, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name. Hallelujah.